को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अथ गीता महात्म्यम संपूर्णम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महालक्ष्मी माता जी, बहुत धन्यवाद कि आपने गीता महात्म्य को बहुत ही सरलता और अच्छे से हम लोगों को समझाया। मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों के अभी भी प्रश्न है। आप प्लीज कॉल में बने रहिए। अभी हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद नरसिम्हा आरती होगा, उसके बाद आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, कृपया आप कॉल पे बने रहिए। अब मैं निवेदन करूंगी नामनिष्ठ प्रभु और मंदिर के भक्तों से कि भगवद गीता की आरती यदि की जाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रेरणा माता जी, महालक्ष्मी माता जी। अभी हम कीर्तन करेंगे, साथ साथ भगवत गीता की आरती होगी। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna Mataji, you can continue Mataji with Sankalpa. यस प्रभु जी। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वेदों में कहा गया है, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि वहां पे मेरा निवास होता है जहां मेरे भक्त मेरी महिमा गाते हैं, जहां मेरा कीर्तन होता है। और इसीलिए कोई भी शुभ कार्य कीर्तन से संपन्न किया जाता है। कीर्तन के माध्यम से मन शांत होता है और आध्यात्म उन्नति सरल भी बन जाती है। और अभी अभी गीता आरती के बाद हम लोगों ने नरसिंह कीर्तन का प्रोग्राम रखा था। नरसिंह कीर्तन हम लोगों ने किया, और वो इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि नरसिंह देव की बड़ी बड़ी नखाएं हैं, और इस कोर्स में आने वाले जितने भी विघ्न हैं उन सब विघ्नों को नरसिंह देव अपने नखाओं से वो उसको खुरेद के निकाल देंगे। ठीक है, इसीलिए नरसिंह देव की हम लोगों ने आरती की अभी, क्योंकि नरसिंह देव सारे विघ्न को दूर करते हैं। वैसे तो आध्यात्मिक जीवन में कोई विघ्न आते ही नहीं है, भौतिक जीवन में विघ्न आते हैं। तो इस कोर्स के दौरान जो भी विघ्न आएंगे, जिनके वजह से हम लोग शायद कोर्स नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो उसके लिए नरसिंह देव से हम लोगों ने अभी प्रार्थना किया। अभी मैं निवेदन करूंगी रवि प्रभु से कि वो संकल्प ले। तो रवि प्रभु जी संकल्प लेंगे कि एक भी दिन हम लोग मिस ना करें गीता कोर्स का, और महालक्ष्मी माता जी उनको रिपीट करेंगी। जब महालक्ष्मी माता जी उनको रिपीट करेंगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आप भी संग संग आप उसको रिपीट करें। हरे कृष्णा। नामनिष्ठ प्रभु जी, may I request you to make Ravi Chirag Prabhu also the co-host? हरे कृष्ण माता जी। आई एम अनम्यूटेड। महालक्ष्मी माता जी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, और बाकी जितने भी डिवोटी है मेरे साथ महालक्ष्मी माता जी के साथ। Yes, Prabhu ji, sure. हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी Yes, प्रभु Prabhu जी। ji, आपकी आवाज आ रही है। जी। मैं श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 दिनों की कक्षाएं मैं श्रीमद् भगवत गीता की सभी 18 दिनों की कक्षाओं में बिना किसी असफलता के भाग लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं किसी असफलता के भाग लेने जा रही हूँ, और मैं यह संकल्प श्री श्री राधा गोविंद के आशीर्वाद से ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मैं यह संकल्प श्री श्री राधा गोविंद के आशीर्वाद से ले रही हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद रवि प्रभु जी। धन्यवाद महालक्ष्मी माता जी। तो अभी अभी हम लोगों ने संकल्प लिया है किनके सामने? श्री श्री राधा गोविंद जी के विग्रह के सामने, कि एक भी दिन हम लोग क्लास का मिस नहीं करेंगे। हर एक दिन, हर एक कक्षा में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जीवन में ये सारे उपदेशों को उतारने का भी आपको बहुत कुछ आपको ज्ञान मिलने वाला है। तो सबसे निवेदन है कि एक भी दिन आप क्लास को मिस ना करें। बहुत ही आनंद आने वाला है प्रतिदिन क्लास में आके। तो सबसे निवेदन है कि
क्लासेस चार टाइमिंग्स है, तो आपके नियमित जो टाइमिंग है जो आपने चुना है उसमें आप जुड़े रहिए और 18 डे के कोर्स के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे आगे के भी कोर्सेज है, हमारे एडवांस्ड कोर्सेज भी है, तो आप जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। नामनिष्ठ प्रभु जी, would you want to do any briefing of the course? हरे कृष्णा। Yes, Hare Krishna Mataji. नामनिष्ठ प्रभु जी is there? No, Prabhuji said no. प्रभु Yes. जी? He just said in room, Mataji's room. ओके ओके, यस। तो 18 दिन का कोर्स होगा और पीपीटी के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग गीता के मुख्य श्लोकों को लेंगे, ठीक है। उसके माध्यम से हम लोग गीता का सार को समझने वाले हैं, गीता का जो सारांश है उसको हम लोग समझने वाले हैं। अभी 18 दिन का कोर्स है तो उसमें गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है, 700 श्लोक है ना। तो 18 दिन में प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास होगा और आधा घंटा होगा क्वेश्चन आंसर के लिए, तो उसमें सारे 700 श्लोक कवर कर पाना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना बेसिक कोर्स रखा है 18 दिन का कोर्स, जिसमें हम लोग सारांश देखने वाले, यानी कि समरी देखने वाले। हर एक अध्याय से हम लोग कुछ मुख्य श्लोक को लेंगे, उसका पीपीटी है, पीपीटी भी आपके साथ शेयर किया जाएगा क्लास के दौरान और उससे हम लोग सीखेंगे। फिर हमारे जो नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज है, हम लोगों ने 18 डे में जो श्लोक है उसको कवर नहीं किया है, उसको हम लोग सीखेंगे और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। वैसे ही लेवल 3 भी है और लेवल 4 भी है, ठीक है। और हर एक कोर्स में हम लोग और गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसको परखने के लिए टेस्ट भी है, ठीक है, क्विज क्वेश्चंस भी है। तो प्रतिदिन हर एक अध्याय के ऊपर, हर एक अध्याय पे आधारित क्विज क्वेश्चंस है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है टीचेबल, तो टीचेबल में जाके आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है, आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है टीचेबल में जाके। उसके भी जो लिंक्स है, अकाउंट वहां पे कैसे क्रिएट करना है, ये सारे आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ना छोड़े, ठीक है, क्योंकि जितना भी कोर्स रिलेटेड डिटेल्स है सब कुछ उस कोर्स में, उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो टीचेबल एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाके आपका लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है और प्रतिदिन जब आपका क्लास हो जाए तो उस दिन का जो अध्याय है वो अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। उस दिन का अध्याय अनलॉक हो जाएगा और आपको जाके क्विज क्वेश्चन वहां पे आंसर करना है। तो वहां पे 10-15 प्रश्न होंगे उस अध्याय पे आधारित, और अगर आपने क्लास अच्छे से अटेंड किया है, क्लास में आपने ध्यान से सुना है, तो बहुत ही सरलता के साथ आप उस प्रश्नों को आप उत्तर आप दे पाएंगे। और वैसे ही 18 दिन तक जब आप ऐसे क्विज क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे और अगर आपने यदि सारे 18 दिन का आपने प्रश्न का आपने उत्तर दिया है, तो आपको 18 दिन के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट केवल पार्टिसिपेशन का नहीं मिलता है, अगर आपने क्विज लिया है, सारे क्विज आपने अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गीता का कोर्स है, हम लोगों ने इसको लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, अभी ये हमारा 14th बैच है। तो 13 बैच हम लोग कर चुके हैं, लॉकडाउन के दौरान ये स्टार्ट हुआ था और 13 बैच बहुत ही सफलता के साथ हम लोगों ने संपन्न किया है और ये 14th बैच है, बैच नंबर 14। और विश्व भर से, दुनिया भर से, अलग अलग शहर से लोगों ने हमारा संग किया है। वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि माई टेम्पल इज अ फैसिलिटी टू हियर। तो प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, तो संस्थापक आचार्य है, तो प्रभुपाद जी से हमेशा ये प्रश्न किया जाता था कि प्रभुपाद जी आपने इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए, और प्रभुपाद जी उत्तर में बस एक ही चीज बोलते थे कि ये श्रवण करने की सुविधा है, इट इज अ फैसिलिटी टू हियर अबाउट कृष्णा। आज क्योंकि लॉकडाउन है तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से मंदिर में हम लोग गीता के विषयों पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो इस गीता के ज्ञान को हम आपके मोबाइल फोन तक लेके आए हैं। तो आपने क्या करना है, केवल आपने जूम में लॉगिन करना है और इसका लाभ लेना है, ठीक है। सबसे निवेदन है कि आप लोग टाइम से क्लास को ज्वाइन करें। जैसे ही हम लोगों ने आज संकल्प लेने से पहले आरती किया था, कीर्तन किया था, वैसे ही हर क्लास 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग गीता पे चर्चा जो है उसको शुरू करेंगे। तो शुरू से, स्टार्टिंग से, कीर्तन से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सबसे निवेदन है कि आप एक भी दिन मिस ना करें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
Hare Krishna, Prabhuji, you can just tell me what are the questions. We can just address a few questions and then we can move on to the next language. Okay. श्रुति माता जी ने पूछा है कि हाउ मेनी लेवल्स आर देयर। जी माता जी 4 लेवल है, ठीक है। पहला लेवल होगा जो बेसिक लेवल है, जिसमें हम लोग केवल सारांश को समझ रहे हैं। हमारा दूसरा लेवल होगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डीप में समझेंगे। तीसरे लेवल में हम लोग और ज्यादा डीप में समझेंगे और फोर्थ लेवल में हम लोग एक एक श्लोक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि 700 श्लोक है तो इसीलिए। आर ऑल दी कोर्सेज फ्री? जी बिल्कुल, हमारे सारे जो कोर्स है, सारे कोर्सेज हमारे फ्री है। यस, लेवल 4 कोर्स भी फ्री ही है। ओके, फ्लोरा माता जी ने पूछा है कि किसी दिन क्लास मिस हो गई तो उसको कैसे कवर करना चाहिए। जी, तो उसका आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पर आपको लाइव क्लास का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो आपका मिस हो जाएगा। यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप चैट में भी आपके प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो वो जो मौका है वो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, है ना। तो सबसे निवेदन है कि यूट्यूब का रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा बाद में, पर आपको क्लास में आना है, क्योंकि क्लास में आके जो सुनने का, श्रवण करने का जो अनुभव है, वैसा अनुभव आपको यूट्यूब पे नहीं प्राप्त होगा। ओके, जसप्रीत माता जी ने पूछा है कि टीचेबल वेबसाइट का लिंक आप दे दीजिए। जी माता जी, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस ग्रुप में ये सारे डिटेल्स जो है ये भेजे जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा, आपको मंदिर का वेबसाइट दिया जाएगा। मंदिर के वेबसाइट में जाके अगर आपने एक टाइमिंग के लिए रजिस्टर किया है और अगर वो टाइमिंग में आप फ्री नहीं है, तो उसी भाषा के दूसरे टाइमिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। मंदिर का जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको भेजा जाएगा, जिसमें बाकी टाइमिंग्स के जो लिंक है वो भी आपको भेजा जाएगा। मान लीजिए अगर आपने सुबह 6 बजे का आपने कोर्स ज्वाइन किया है, लेकिन सुबह 6 बजे आप नहीं, आप फ्री है, आपको शाम को 6 बजे आपको शाम को 7 बजे जो क्लास होता है अंग्रेजी में वो करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मंदिर के वेबसाइट पे ये सारे जो लिंक्स है अवेलेबल है और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। यस, सर्टिफिकेट विल बी ऑनलाइन। यस, फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं है, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सौरभ प्रभु जी ने पूछा है कि क्या हमें रीडिंग मटेरियल और ई बुक मिलेगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल, भगवत गीता का जो ऑनलाइन कॉपी है, पीडीएफ कॉपी है, वो भी आपको दिया जाएगा। और ऑनलाइन यदि आपको बाकी के ग्रंथ पढ़ने हैं, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना है, बाकी के ग्रंथ पढ़ना है, तो वो भी आपको लिंक भेजा जाएगा। और जो पीपीटी है जिसके माध्यम से जो टीचर है क्लास को लेंगे, वो भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजा जाएगा। प्रतिदिन ये सारे लिंक भेजे जाएंगे, तो व्हाट्सएप के ग्रुप को आप ना छोड़े, ठीक है। साक्षी माता जी ने पूछा है कि हिंदी के लिए समय क्या है। माता जी, सुबह 6 बजे होता है, फिर दोपहर के 3 बजे होता है, शाम के 7 बजे होता है। तो ये 3 टाइमिंग्स अवेलेबल है। अगर आपका कभी मिस हो गया तो आप वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। माता जी, रात के 9 बजे भी क्लासेस है हिंदी में। यस, थैंक यू माता जी, और रात के 9 बजे भी है। जी बिल्कुल, अगर ओके, अनसुया माता जी ने बोला है कि मेरी दीदी आज रजिस्टर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर कीजिए, क्योंकि कल ही क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उनका 1-2 दिन मिस हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर कीजिए। किसी ने पूछा है कैन वी ज्वाइन 2 सेशंस ऑन द सेम डे। यस बिल्कुल, यू कैन ज्वाइन। एंड अगर आप चाहते हैं, यस, कीर्तिका माता जी ने पूछा है कि कैन वी कीप, डू वी हैव टू राइट एनीथिंग। बहुत अच्छी बात बोली है कीर्तिका माता जी ने। यस माता जी, अगर आप ये लिखने का अभ्यास करेंगे तो इट इज वेरी नाइस, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि राइट योर रियलाइजेशन, ठीक है। जो भी हम लोग सुनते हैं, क्लास में श्रवण करते हैं, यदि हम उसको लिख लेंगे तो वो हमें स्मरण हो जाएगा और वो तत्व जो है वो हमें समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जो लोग नोट्स लिखना चाहते हैं जब प्रभु जी या जो टीचर पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छी आदत है, इससे हमारा अभ्यास बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल कोर्स में आसान हो जाएगा। ओके,
जो आध्यात्मिक जो प्रश्न है उनको क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। जो टेक्निकल डाउट्स है उसको आप बोल सकते हैं। यस, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उतने आपको टीचेबल में अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप फैमिली से 3-4 लोग हैं, तो 3-4 लोगों को अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा टीचेबल से, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आपको अलग अलग चाहिए तो टीचेबल का अकाउंट भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, एक अकाउंट से पूरी फैमिली को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अलग अलग आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नाम नहीं, इनको थोड़ा टीचेबल एक नया चीज का चिंता है। कल क्लास में आराम से समझा जाएगा, उसको फिक्र नहीं करिए इन लोगों को। हाँ, कल क्लास में एंड क्लास के बाद इनको करीब आधा घंटा टेक्निकल क्लास रहेगा। उसमें कैसे जूम को यूज करना है, कैसे टीचेबल को यूज करना है, इनको सिखाया। एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको जिसमें सारे क्विज उधर स्टोर रहते हैं आपके ना। आप क्विज करते हैं, क्विज के मार्क्स स्टोर रहते हैं एंड हर दिन अच्छा रहता है क्लास करके उसी दिन वो प्रश्नों का हल करें। Yes, माता जी, we are now the time we start for English. अभी इंग्लिश के लोग आ गए हैं। यस माता जी, अभी हम लोग इंग्लिश का प्रोग्राम चालू करेंगे, तो आप कॉल को छोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा। You can answer some questions for a few minutes, but 5:50 is the time for English class, English program now. ओके, यस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को आने के लिए। और सबसे मूलतः भगवत गीता का आरती हुआ, हम कीर्तन हुआ, थोड़ा सा आपको कोर्स का आइडिया मिला। जैसे आप कोर्स को करेंगे ना, आपको सब साथ आइडिया रहेगा। करीब 50 टीचर्स इस कोर्स को ले रहे हैं। आप सबको हम वेलकम करते हैं इस कोर्स में भाग लेने के लिए। तो कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। अभी वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम फॉर इंग्लिश नाउ। यस प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादि पाशातदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So we welcome all of you to join this program. This is the Bhagavad Gita, Gita 18 course. And something in the last year, in the month of June, we had in the same, I think in the June 4th, we got order from our Guru that why don't you, His Holiness Jayapataka Maharaj, why don't you try to teach Gita online? So we were a bit free because all other opportunities for preaching were closed. We could no longer could go to colleges. We could no longer go house to house for Gita distribution. We could no longer do Harinam in public. We could no longer hold festivals. No visitors to the temple. Temple is locked. I was wondering what we will do. So at that time, this instruction was given, and then we decided, chalo, let us try. So that is how the first course was born, and then the test, something people started joining, and this is, we are so delighted to see. We have finished 1 year of this course and touched 500,000 people already. So we also welcome you to be part of this journey, and the teachers have been involved, and course has been done 14 times already, 13 times already. So no need for you to worry. And the course structure will be that, just give an overview. Every day there will be a Bhagavad Gita class, and after the Bhagavad Gita class is there will be a question and answer session. You can stay for the session, that will be good. I will recommend you that you can also have these books. I think already with link we have given
for a deeper and better study, it's always good to have book with you. Online, we will provide you notes, but studies are always done better with the books. It is nice if you can study these books. Secondly, after this course is conducted, you will get notes, you will get the video of the class, you will get some set of nice questions, and then you can go and do your quiz. So as you do your quiz every day, your whatever the main points of the class are covered, quizzes are very simple. And then after that, all the 18 days you do your quizzes, you get a certificate based on your performance in the quizzes. So you have to, before the quiz, you can also study the notes, you can study the chapter, that will improve your performance. So there is a teacher who is assisted by admins in the whole process. Now, apart from that, we should understand this whole thing is what is all about, trying to understand Gita. Bhagavad Gita is a message by Lord Krishna given 5,000 years ago. And all the great acharyas glorify this message as the essence of all the literatures. Gita Upanishad. It is the essence of all the, and given the highest status. Parodharma, the highest conclusions are revealed in the Bhagavad Gita. And you getting an opportunity to access Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is studied. Arjuna, after he heard Bhagavad Gita, he surrendered to Krishna. So Bhagavad Gita is always studied in help of the devotees. Sometimes people may say that why do I need to attend the classes? I can just have book with me. But then please try to understand, definitely it is good if we have books. Otherwise, it is fine, you can have some difficulty, you can read just the notes, but always physical book is very convenient. Suppose the book is lying in my table, not only I will study, my child may come, he will also open the book and he will also study a few pages. And just by touching the book, a person gets purified. And just imagine reading the books, whole life will change. So therefore we have made a set of Bhagavad Gita, and we recommend everybody to do the practice of, as you're reading Bhagavad Gita, to every day chant Krishna Nama, and two supportive books we have made a set, which is makes it very convenient. If you can have it, it will be very convenient to go through the course. So Gita has been glorified in all the literatures throughout the Vedas. So this is a Parodharma, the topmost platform revealed in the Vedic literature. Dharmasya tattvam nihitam guhaya. So suppose in the city we have only libraries. Do you think people will get educated? What do they need to have teachers? Why we have schools? Why we have colleges? Even though lockdown is there, why the schools, colleges are taking online class? What do they need? Why do you need teacher? The book is there, no? So same mistake people do with the Bhagavad Gita. Book is there. First thing, they don't see that the Bhagavad Gita is written properly. Bhagavad Gita should be from a hand of a devotee. Because Arjuna heard Bhagavad Gita as surrender to Krishna. Somebody who has not surrendered to Krishna, what is the point in hearing Gita from him? So this Bhagavad Gita comes in Guru Parampara. So it gives you very clear explanation and it facilitates clear understanding. And we can see the result itself. The millions of people who read this book, their life has changed. Our founder Acharya, Srila Prabhupada, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, established 108 temples all around the world, teaching the message of Bhagavad Gita. And millions of people have benefited from this movement, different parts of the world. In fact, you travel any part of the world, any city, you will always find what they call Hare Krishnas, people who chant Krishna's name, who read Bhagavad Gita and try to imbibe. When I was in my college in the final year, I saw devotees from Germany and I was wonderstruck. What are these people doing? I got, these people have so much faith, so much interest, so much desire, so much happiness I can see in their face, and they so much have taste in chanting Krishna's name. Why I cannot do? This is, I'm born in this country. So it takes encouragement. So Krishna's grace, this has developed very nicely, and that opportunity is there for everybody to take advantage. We welcome all of you to take advantage of this course, and we congratulate you for having taken the decision. But we also, what we are today going to do, overall the today's program will be
After my speech, we will be singing Gita Mahatmya, the glories of Bhagavad Gita, sung by Adi Shankaracharya. Then we'll do Aarti for Bhagavad Gita. We will also have Narsimha Aarti. And then we will all take Sankalpa that I will be there for this course. It's so much, whatever effort is there, what is the use if I just attend one class, two class and leave it? So at least we all make a sincere attempt. In case it happens, some reason you miss a class someday, there are 4 teachers teaching the same course every day. You can attend any other class that day. There is going to be total information that available from the website, and even the admins which are there assisting you, they will be assisting you. So in these ways, so many ways, we will make your journey very comfortable in understanding Bhagavad Gita. So Srila Prabhupada was a great acharya. In fact, what he has done is unparalleled in the recent history, that somebody alone, single-handedly, could take the message of Bhagavad Gita to every part of the world. And not only that, suppose it is the ISKCON temple in Africa, it is African devotees who run the temple. ISKCON temple in Russia, it is Russian devotees. And they get convinced. Not only that, they adopt the whole lifestyle like what we are having, the dress. So this is the advantage. We can proceed, so we can get more time for question answers. Hare Krishna. Thank you so much, Who is singing? Who is singing the Gita Mahatmya? Because we are seeing a lot of questions. Aishwarya Mataji. Hare Krishna, Aishwarya Mataji. We can. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Prabhuji, can I start? Yes. Hare Krishna. So, welcome you all for this wonderful opportunity of taking Bhagavad Gita 18 days course. So, happy Ekadashi to one and all. It's a very auspicious day to start, take the first step to spiritual life. So ISKCON Mangaluru Shri Shri Radha Govinda Temple welcomes you under the guidance of Srila Prabhupada, who's our founder Acharya, and His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, taking his blessings. Let's hear stories of Bhagavad Gita. Prabhuji, can you unmute Rashmi Mataji? She's going to read the translation. Admin Rashmi Bandari. Hare Krishna. So Bhagavad Gita Mahatmya by Adi Shankaracharya. Let's see why we are studying this Bhagavad Gita. What Bhagavad Gita, the benefits of studying Bhagavad Gita, or and the glories. Okay. So text 1. Gita Shastramidam Punyam Yappade Prayata Puman Vishno Padavamapnoti Bhaya Shokadi Varjita. Mataji. Translation: one who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode, such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. So we can attain Vaikuntha. That's the ultimate goal for everyone, right? And then just by hearing Bhagavad Gita, just by reciting the verse, Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shantihi Papani Purva Janma Kritani Cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. So you should be serious and sincere, okay? And then no past karma acts on you. Maline pomojanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit kita samvara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Yeah, so Bhagavad Gita is also Ganges, yeah, because it came from the lotus mouth of Lord Shri Krishna. Gita sukita kartavya
किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिसृता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Yeah, we don't have time for anything in Kali Yuga, right? So this one scripture is enough. Huh? Bharatamrita sarvasvam Vishnuvakrad vinesritam Gita gangodagam pitva punarjanmana vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Yeah, very bol. Sarvopanishado gao Goda Gopalanandana Partho Vatsa Sudhir Bhokta Duktam Gitamritam Mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Yeah, so how fortunate we all are. There are 108 Upanishads, and essence is Gita Upanishad. Hare Krishna. Prabhuji, you want to say something? No, Mataji, continue. Okay, so the last verse is Ekam Shastram Devaki Putra Geetam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. There need to be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Haribol, so this is my favorite verse too. It says Ekam Shastram Devaki Putra Geetam, only one scripture, right? So if you read Bhagavad Gita and understand and take advantage of this 18 days, there's nothing more to read or understand. So this is said by Adi Shankaracharya, and thank you so much. Prabhuji, so can we go to the Aarti? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Aishwarya Mataji and Rashmi Mataji, for explaining to us the glories of the Bhagavad Gita. It is said that if we read the Bhagavad Gita in the spirit of understanding, just like Arjuna, who was the perfect disciple, and when we accept the advice and the instruction of Krishna in that way, in the same spirit of Arjuna, then our life will be successful. So please take advantage of these classes. Please take association of your teacher, of the devotees, and let us try to understand Gita in the same spirit, like the way Arjuna understood it. Now, before we start any auspicious work, we always started with the Kirtan. So now we will have Kirtan of the Bhagavad Gita, and we will also have Kirtan of Narsimhadev. So Narsimhadev is known to remove all the obstacles in our life. In spiritual life, there can be no obstacle, but we have to make sure that there is no obstacle which comes in the way of attending our 18-day course. This 18-day course is like a yajna, and in the yajna, we do not get up in between. So let us take shelter of the Bhagavad Gita and let us pray to Narsimhadev that we are able to attend all the classes successfully and we're able to get association of devotees. I request the devotees at the temple to begin the Aarti of the Gita. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vishnu Padaya Krishna Prithaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti
Saraswati Gaurava Nirvishesha Sunava Namaste Saraswati Devi Gaurava Sacharini Jayo Krishna
Namaste Narasimhaya. Parato Narsima, Ito Narsima, Parato Narsima, Yato Yato Yami Tato Narsima, Yato Yato Yami Tato Narsima, Wahe Narsima, Udaye Narsima, Wahe Narsima, Udaye Narsima, Narasimha Adim Sharanam Prapami, Narasimha Adim Sharanam Prapami, Avakaratammalamane Nata Adhutasena, Parikari Ranyakito Arundena, Ekavandita Hare Rupa, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. Jayo Narasimhane, 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 Jayo Narasimhane, Jayo Narasimhane, Jayo Narasimhane, Narasimhane, Jayo Narasimhane. शिवदेव भगवान की, महाराज की, भगवद गीता की, गौ प्रेमानंद। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for such a wonderful kirtan. So we just had Narsimha Kirtan and we will be learning all of these kirtans in our advanced courses. Now I will be opening the chat box. We had disabled it. because we Mataji, Sankalpa. Sorry. Sankalpa, who is taking the Sankalpa? Suhas Prabhu, is he there? Hare Krishna, Suhas Prabhu. Mataji, Suhas Prabhu is there? No, Mataji, we can't see him. Somebody else can do. Okay, yes, I'll do Prabhuji. Okay, so Prerna Mataji, you can see my screen now. Yes, Mataji. Okay, Rashmi Mataji, can you repeat? Or Prerna Mataji, you can repeat. So Hare Krishna, all of you. So we are taking a pledge, a Sankalpa today. So please repeat. You will be all on mute, but please repeat after me, Mataji. I'm going to attend. I'm going to attend all the 18 days all the 18 days of the Bhagavad Gita classes of Bhagavad Gita classes without fail. Without fail. I'm taking the Sankalpa. I'm taking the Sankalpa with the blessings of Shri Shri Radha Govinda of Shri Shri Radha Govinda and Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Bhaktagan apne people can ask their questions if there's something clarifications. Hare Krishna, we have opened the chat. Devotees who have any doubts regarding the classes, you may ask. Yeah, please type it. We will not be able to make it. We have just 10 minutes. Yes, devotees can type out their questions and we will be taking it up from the chat. Yes, Prerna Mataji, you can take up the questions. Yes, Prabhuji.
Yes, certificate will be issued to all the people who qualified the quiz. Okay, there will be no participation certificate, but certificate will be given to all the devotees who take up the quiz. So 18-day course is structured, and after attending every session, we have a website called Teachable, and on Teachable you will have to create an account. Okay, if there are two of you from the same family, you will have to create two separate accounts. Only then we will be able to give two separate certificates. Okay, so that all the details of this will be sent to you on your WhatsApp group. So please do not leave the WhatsApp group. The presentations which the teachers will be using, the course facilitators, that also will be shared to you. The Bhagavad Gita PDF ebook, that will also be shared with you, and all other learning materials and resources will be shared with you. So they will be tomorrow on the class time also. They will properly, tomorrow they are going to spend half an hour extra in the first class on the technicalities, how to use the Zoom, how to use all the platform. Yes. So request everybody to take advantage of the e-learning resources, or you can purchase our book Bhagavad Gita as it is, because the course is structured on Bhagavad Gita as it is. Okay, so this is the study material that we will be using. So request you also to have the same study material so that there are no gaps in understanding. So Hare no, Krishna Prabhuji, they want to know the different timings for English. English, and for adult we have the timing of morning 6 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock and 9 o'clock in the night. And for the children's we are having 6 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock. So and an adult we have introduced one more time, this time a morning 9:30. So there are, don't worry, the study purchase material links will come in your WhatsApp groups. Our communication to you will be always through the WhatsApp group. Yeah. Yes. You will also get these books as PDFs online. You will get it free from us, but always we will recommend that Gita, this course is free. We're not charging. Even for books, we only take the printing cost. You know, these books are actually very expensive. We print in millions together, so we give you a very good cost from the printer, and whatever the transportation cost, books are delivered to you. Question Hare by Krishna. Shruti Mataji. Yes, Mataji, go ahead. Yes, Hare Krishna, Manasi Mataji, you have a question whether we will be completing the whole of Bhagavad Gita in 18 days. Well, we will be completing the summary of the entire Gita. So every day we will take up one chapter of the Gita, and we will take up a few important verses from the Gita, from that particular chapter, and try to understand the essence and the summary of that particular chapter. Okay, so there are 700 shlokas in the Gita. We will not be able to cover all the 700. We have 4 levels of courses: level 1, level 2, level 3, and level 4. And in every level, we will be diving deeper into the teachings of the Gita. So level 1, we will be keeping it very, very simple. You don't need to have any prior understanding of the Gita or anything. It will be very, very simple. We will have a heart-to-heart conversation. Okay, that is how it's going to be. So it's from Shruti Mataji. Yes, if you miss one class, you can attend the other timings. That's why we have different timings. So please register and go to the WhatsApp group. And another Mataji is asking, the messages are not coming in the group because this is orientation. We didn't want the message to be not seen. So we'll be start posting the Zoom link and everything. The admins will take care today night. Okay. And Yes. There somebody says join 9 o'clock class. Can he come other times? Please, yes, you can come anytime. There are 4 classes happening in a day, but preferably stay at one time because you will get used to the particular teacher and the whole atmosphere. But in case you got late, you can that day plan the same class happening, 4 different teachers, all are wonderful teachers. Yes, and even the recording of the class will be available to you, but it is better to be there online. You will, the experience, the whole journey is best to be in the class with the teacher, ask your questions and hear other people asking questions. It's a wonderful journey. so the Hare certificates need not be mailed because you can go to the teachables. It all will be told tomorrow. As you do the quizzes, the final 18 quiz and the final quiz, the certificate will be automatically downloaded for you. Okay, so you don't have to be worried about that. Class is about 1 hour duration. Hare Krishna, there will be no holidays on weekends. Okay, this is a Gita Yajna, and it will happen for consecutive 18 days. Offline classes are available after pandemic. You are most welcome. We have beautiful Shishi Radha Govindha temple in Mangalore. But we don't know when it will, when the pandemic will get over.
Yeah, the books packages Bhagavad Gita as it is. Then we have Science of Self-Realization and Perfect Answer, Perfect Questions with the Jabba bag and the bead bag. So yes, you can order. We'll post the link soon. Okay, so you can order it. Some people are asking to add some friend. Please don't put number here. You have the registration link. We will also put it again today. You can make your friends also register because you know what time the class they need, what language they need. Yes, registration is still open. Please, Italy, you can still ask your people to join. Hare Krishna, if anybody wants to change your language or your timings, you can do so. Please visit the temple website, iskonmangaluru.com, and in that you will get the links of all the other classes and language wise. So you will do that in case you're not comfortable with that particular language or the timings. Okay. And the website will be shared with you on the WhatsApp group. Therefore, please do not leave the WhatsApp group. Every day there'll be a lot of resources and the material that comes on the WhatsApp group. So please do not leave the WhatsApp group. So Yash Prabhu, you ordered the course materials on 1st June. Please be patient because of this Corona lockdown thing. The courier will take time, but we will get back to you in 7 days. If you don't get any response, please message the admins. They will track your parcel. Okay. Yes. Thank you, Mataji. Manish Prabhuji is asking if the classes will be attuned to some subject like management. That is a very narrow-minded approach that Gita is only related to management. Gita is related to life. It not only teaches you how to succeed, but also teaches you about failure, how to live in this world and how to leave this world. Okay, so Gita is not just related to management, related to life, and life includes everything. Okay, Manish Prabhuji. So we look forward to seeing you in the session. Asking do we have a dress code for attending the class? No, don't. Somebody is asking, can I eat non-veg? See, it's always to have a sattvic ahara. Understanding Bhagavad Gita is like bringing Krishna to your heart. So as much you can keep a pure livelihood, you know, sleep early, get up early, be fresh for the class, that much it is better. Yes, you can also take books from the local ISKCON temple, but the problem is because of the lockdown, many times we are not able to even move. Books are safe. Yes. So should we have to read the Bhagavad Gita before coming to the class? Well, it's better so that your realization will be more, and you can ask very wonderful questions to your teachers too. So it's always good if you could read and come for the class. Otherwise, also it's okay because we are doing the overview, so nobody will be at loss. So please be sincere and please stay with us for 18 days. Thank you. A certificate will be online, not a physical certificate. Atul, okay. Yes. राठौड़ जी, हिंदी का पहले हो गया संकल्प, इंग्लिश का चल रहा है, अभी कन्नड़ शुरू होने वाला है. Sharanya Mataji, higher studies in Bhagavad Gita. This is the first level. You have level 2, 3, and 4. So 2 will be like advanced Gita courses once in a week, and then you have level 3, more deeper study, and then level 4 is Bhakti Shastri, where different books will be dealt like Nectar of Devotion, Nectar of Instruction, and Isha Upanishad, along with Bhagavad Gita. So please do stay with us. Indrani Mataji is asking that do we have quiz after 18 days? No, daily. Moment you finish your class, straight quiz is ready. Go and do your quiz. So tomorrow, is asking. Yes, Mataji. Tomorrow's class is the first chapter of Bhagavad Gita. Yes, Sakshi Mataji is asking if the link is the same always. Yes, Mataji. Once the link is functional, it will be same for all the 18 days. In case there is any change, you will be notified in the WhatsApp group. All the 4 levels are free. All the 4 levels are free. Nikita Mataji. Yes, Sharanya Mataji, all the teachers, they will be guiding you and they are open to question answer session. We have a lovely question answer session and a heart-to-heart conversation and discussion. So it's going to be a very, very enjoyable session. So we look forward to seeing you on all the 18 days. Kannada language ka, within 4 minutes we are starting. The Kannada language program will start. Yes, Shruti Mataji, it's better to have the Gita book, the binded ones, okay, the hard copy than the PDF because it might affect your eyes. And it's good to read, good to have a book. It's a Shastra, right? You can keep it home and read it. So it will be useful not only for you, the whole family gets benefit. You can even give to others this Bhagavad Gita. So please, yes, you can have it, okay? कोई बोल रहा है हिंदी में नहीं, क्यों नहीं बोल रहे? अरे हिंदी में आप लेट आए हो. हिंदी का 5 बजे से 5:45 बजे का प्रोग्राम था. Prajna Prabhu, we are referring Bhagavad Gita as it is. That's the purpose written by Srila Prabhupada. So another Gita book,
you can the translation will be the right, but the purport is different, and the Bhagavad Gita is as it is by Srila Prabhupada. So you know the difference if you read this book, and we'll see how well you understand by reading Bhagavad Gita as it is. Hare Krishna, yes, we offer courses on other scriptures as well. We have courses on Srimad Bhagavad Puran and other scriptures as well. Once we finish the 18 days, we will be guiding you to the advanced courses. But then 18 days will help you to develop an understanding of the Vedas, of our Shastras. So therefore, we recommend doing this 18-day course first. Sanchita Mataji, should we chant any hymn before starting the class? The teacher will be chanting the hymn and the prayers, and it will be taught to you. So first day, just get started. Everything will be taught to you slowly. Hare Krishna. SLS SS अविनाश जी बोल रहे हैं क्विज कंपल्सरी क्या है? नहीं, क्विज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर उसके लिए हमको तंग नहीं करना, ठीक है? Shambhavi, there's no quiz for day 0. This is just an orientation class. So the quiz will be from tomorrow. Okay, first chapter. Manasvi Mataji is asking, will the certificate be useful? Yes, the certificate is a proof that you're living life on exemplary standards which are given by the Bhagavad Gita. Okay, so it's up to you to imbibe those standards and live your life accordingly. Hare Krishna. I think now we take it up. Hare Welcome, Priyanka saying I am from Germany. Mataji, welcome. You're all welcome to join the course. We are very happy for all of your participation. Now other things we will put all of you for in the fikr nahi kariye, quiz you get 5 attempts. Don't worry, 5 attempts you get. 5 times you can do the quiz. Even then, if it get locked, teacher is there, he will unlock it. So is it okay for women to attend during periods? Yes, you can. This is part of Shravanam. Shravanam, there are no rules and regulations. Only for Archana Vidhi, certain rules may be there, because bodily, mentally, I may not be healthy. But for hearing Krishna's name, chanting Bhagavad Gita, anytime you can do. There are no rules. So don't worry, links will all come to your class. Devotees are working overnight. Now we will hand over to Shobha Mataji. Shobha Mataji, you can take over the Kannada thing. Abhi hamara Hindi ka ho gaya hai, English ka bhi ho gaya hai, and now we are going to start in Kannada. Start Martini. Hare Krishna. Quiz will be in respective languages. Don't worry. Gitanjali ji, English for English, Kannada for Kannada. It is in 7 languages. The course is happening parallelly. Yes, Shobha Mataji, you have any other person in Kannada to be made admin? Yes. Subuddhi Prabhu, Gururaj Prabhu is there, no? Sridhar Prabhu is there. Only. Gururaj is here. Yes, they are there. Okay, Sridhar Prabhu is in class. Shobha Mataji, Hare I have disabled the chat. Once the Kannada program is over, you can again enable the chat, Mataji. Yes, yes. Hare Krishna, Prabhuji. Dandot pranams to all the dear devotees. Hare Krishna. Prabhuji, so let us start with the orientation, right? Hare Krishna, ellarigu namaskara. ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ 18 ದಿವಸಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಸ್ಕಾನ್ ನ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಾರತಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹಾರತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಯಜ್ಞ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. Hare Krishna Mataji, you can translate in Kannada. Yes, Prabhuji. This movement was started in 1966 by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ಸೊ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಆಂದೋಲನ ಇದು 1966ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. Srila Prabhupada, on the order of his guru, His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj told him to preach the Bhagavad Gita worldwide. So on the order of his guru, he established 108 temples all around the world. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೇವಲ
ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 108 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ರು. And today, this all around the world, millions of people are following the Bhagavad Gita and absorbing the teachings in their own lives. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. In Kannada, the Bhagavad Gita Yatharupa is the most famous edition of Bhagavad Gita, which has already sold millions of copies. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಇಸ್ಕಾನಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Each Bhagavad Gita book has very nice pictures, and every shloka there is word meaning, translation and explanation. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. Arjuna, when he heard Bhagavad Gita, he surrendered to Krishna. And the same way, by hearing this Bhagavad Gita, around the world people are becoming devotees of Krishna. ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತನಾದ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಜಾಗೃತನಾಗಬೇಕು. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. We had started this program last year because of Corona, there was the only opportunity for us to preach. Yes. ಸೊ ಈಗ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ 18 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜೂನ್ 2020 ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಈಗ 14ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೀಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. So 14 batches are over of the Bhagavad Gita, this course. ಸೊ 14 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಕೋರ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. Around 5 lakh people till now registered for this course. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So please, every day, whatever time you have selected, be ready before the time and join the class and hear all the words very carefully. Take notes, whatever you hear. There is after the class is over 1 hour, there will be question answer session, and teacher will try to answer each and every person's any question. The presentation is done in very simple way. The Bhagavad Gita was heard by Arjuna just in half an hour. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 18 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ 18 ದಿವಸ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು. So Arjuna understood the Bhagavad Gita in just half an hour, but for us we have 1.5 years of program for you. ಅರ್ಜುನ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. This is 18-day course, which is the introduction course for you. ಇದೀಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 18 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಇದು ಇರುವಂತದ್ದು. We have 4 courses for you. All 4 are free. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. 4 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ 4 ಹಂತದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So for you there is all opportunity. Okay, as much you can take. You take the first level course, you get delighted. You can go to the next level course, you get delighted. You can go, you can keep studying, and this all opportunities coming from this temple. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸದವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಡೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ, ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
So I think, Mataji, we go to the next part of the program. Yes, Prabhuji. That is the Aarti. You know, Gita Gita Mahatmya. Gita Mahatmya. Mataji, Yes, Prabhuji. Let me Yes. share this. Yes. ಸೊ ಇದು ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಭವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಹ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯಥಾ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ವರ್ಜಿತಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಭಯ ಶೋಕಾದಿ ವರ್ಜಿತಃ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹವನ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ನಾವು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇದರಿಂದ ಲಾಭ, ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೀತಾಧ್ಯಾಯನ ಶೀಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಸ್ಯ ಚ ನೈವ ಸಂತಿ ಹಿ ಪಾಪಾನಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಕೃತಾನಿ ಚ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಲಾರವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷ ಇಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ. ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲಿನೇ ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಜಲಸ್ನಾನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಕೃದ್ಗೀತಾಮೃತ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವನ ಐಹಿಕ ಜೀವನದ ಕೊಳೆಯೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಜೀವನದ ಕೊಳೆ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ಸುಗೀತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಮ್ಮನ್ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರೇ ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖ ಪದ್ಮಾದ್ವಿನಿಸೃತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಓದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ಸದಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು
ಒಂಥರ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು? ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಾಮೃತ ಸರ್ವಸ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ರಾದ್ವಿನೀಸೃತಂ ಗೀತಾ ಗಂಗೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದವನ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮಹಾಭಾರತದ ಅಮೃತ ಸರ್ವಸ್ವ. ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಗಂಗೆಯು ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಂದ ಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಗೂ ಪಾದಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಗಂಗಾ ಜಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಭಗವಂತ ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಂದ ಗಂಗೆಯ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಭಗವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಅಮೃತ ವಾಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಿ. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗಂಗಾಜಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮುಖ ಕಮಲದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲ ನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಗೀತೋಪನಿಷತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ. ಅದು ಗೋವಿನಂತಿದೆ. ಗೋಪಾಲ ನಂದನನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಕರುವಿನಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹಾಲಿನ ಅಮೃತವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 108 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಸುವಿನ ಬಳಿ ಕರು ಹೋದಾಗ ಹಸು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಇಳಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಗೀತಾಮೃತ ನಮಗೆ ಇದು ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಗೀತಾಮೃತವನ್ನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ ಏಕೋ ಮಂತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪೀಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇವು ಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇರಲಿ. ಏಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇರಲಿ. ಏಕೋ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ. ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕರ್ಮಾಪಿ ಏಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸವಿರಲಿ, ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಫಲ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಆ ಲಾಭಗಳು ನಾವು ನಾಳಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇವರು ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಯಾರು ಎದ್ದೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ
ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ, ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ ನಾವು ಆರತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶುಭಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳಿನಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. जयो भगवद्गीता देवा, जयो भगवद्गीता, जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा, जयो भगवद्गीता देवा, जयो भगवद्गीता, जयो भगवद्गीता देवा, जयो भगवद्गीता, जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा, जयो भगवद्गीता देवा, जयो भगवद्गीता. यस प्रभुजी, हरे कृष्णा. ओवर टू यू. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री Krishna, Krishna Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Prahlada Ladadaine, Prahlada Ladadaine, Hiranyakashi Purvashahai, Hiranyakashi Purvashahai, Shilatanka Nakalaye, Shilatanka Nakalaye, Ito Nashima Parato Nashima, Ito Nashima Parato Nashima, Yato Yato Yami Tato Nashima, Yato Yato Yami Tato Nashima, Bahir Nashima Rodae Nashima, Bahir Nashima Rodae Nashima, Bahir Nashima Rodae Nashima, Narasimha Madhim Charanam Prapade, Narasimha Madhim Charanam Prapade, Avakara Kamalavare Naka, Adbhuta Shringara, Dalita Hiranyakashipu, Dano Ganga,
केशवदूता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अवतार कमलवरे जय केशवदूता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदूता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा पदा नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವೀಗ ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು, ಈಗ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರಸಿಂಹ ಭಗವಾನಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದನ್ನ ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಉಂಟಾಗುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ನರಸಿಂಹ ಆರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ 18 ದಿವಸಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಸ್ ನಾನು 18 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ದೃಢ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ, ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಹೇಗೇಗೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಇದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸದುಪಯೋಗ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನ್ ಲಾಭವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಅನ್ನೋದು 18 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ 18 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ
ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿವಸಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಈ 4 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕುಳಿತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವನೇ ಬೇರೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೇನೆ ಇರ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು 18 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸುಬುದ್ಧಿ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಬುದ್ಧಿ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ 18 ದಿನಗಳ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಘ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ನಂತರದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಈ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಗೊತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನೆರೆಯರ್ದರು ಆ ಭಗವಂತನ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಡು ಪಂದಾಣ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಗಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ತೆರೆಯೋಣ ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆರಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಯಾನ್ 18 ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕಲ್ಪುನ 18 ದಿನಟು ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪುನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗು ಒಂಜಿ ದಿನಲ ತಪ್ಪಂದ ಕೇನುವೆ ಪಂದ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸುಬುದ್ಧಿ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಭುಜಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವರು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ಬೋದು. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಿಗೆ? ಎಸ್, ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್, ರಜಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 18 ದಿವಸಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಡೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ವಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ 18 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ 4 ದಿವಸಗಳ ತಿಂಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೀಡ್ ಕನ್ನಡ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹೀಗೆ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಪಮಾಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಪಮಾಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇರಿ 600 ರೂಪಾಯಿ.
ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ. How can I register for English? Yes, you can go to the website or the same registration link, Prabhuji. You can register. You can select the language, whichever you want. I did enroll for my 5-year-old kids. Actually, ಇದು 7 years and above ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ 5 years ನವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 7 years ಗಿಂತ ಮೇಲೆನೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ವೇದಗಳ ಸಾರ, ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಸೊ ವೇದಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿದೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾಯುಗಳು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 100 ವರ್ಷ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು 70-80 ವರ್ಷ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕ್ಬೋದು. 4 ವೇದಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಟೆಂಡ್ 9 PM ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ 7 PM? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್. ಮ್ಯಾಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಉತ್ತರ ಗೀತಾ ಅಂತ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಬುದ್ಧಿ ದಾಮೋದರ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉತ್ತರ ಗೀತಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಉದ್ಧವ ಗೀತಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಗೀತಾ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಉದ್ಧವ ಗೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಾನೇ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೋಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? 6 AM. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ? 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಎಸ್, ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. Just to share today's experience, I thought of skipping today and had decided to join from tomorrow. Just had gone out for a walk. Just before 5 minutes rain started and I had to come back home, and hence with God's grace I am lucky to attend this program for today. Dilip avare, thank you so much for attending the class, attending this session. Yes, registration link ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಿಕಾ ಅವರು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರು, ದೇವಿಕಾ ಅವರೇ. ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್. ಮ್ಯಾಮ್, can you speak in English please? Yes, Usha Manas Ammu Prabhuji, Usha avare Mataji. Actually English session is already over. Now we are going to start Telugu session. Now this is Kannada. Language wise we have organized this. Yes, they can register. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್. ಎಸ್, ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ 18 ದಿವಸ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Is there a different link for Kannada class in the morning? I have registered for morning 6 AM language. Yes, different link ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ 18 ದಿವಸಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಅವರು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ 18 ದಿವಸಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಟೀಚಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಯಾ ದಿವಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ದಿವಸ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಂತರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 18 ದಿವಸಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ, 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ. ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು. ಸೊ ಟೀಚಬಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಟೀಚಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್. ಎಸ್, ಅದು ಇಸ್ಕಾನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಓದಲು ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡ. ಓದಲು ಜ್ಞಾನ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಮತಾ ಅವರೇ. ವೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ. Is it fine if I can use it to follow the Kannada class? Yes, Pramath Joshi avare, it's okay, it's fine. This is my second session Bhagavad Gita Kannada. Where would be recorded audio? Yes. ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ನೀವೀಗ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದಿರಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಚಂದನ BH ಅವರೇ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು. ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, one person is asking here. He can attend the course first and understand what is Bhagavad Gita's message, and then he can contact us. Now, Mataji, we can start with. Yes. You can thank. Okay. Yes. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ತೆಲುಗು ಸೆಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬಿಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಪೂಜೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Hare Krishna. Hare Krishna, Sheila Mataji. Telugu, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Kamalesh Prabhu is there. You can make him co-host. What is the plan in Telugu? Telugu admin Kamalesh Govinda Das Prabhuji is there. I can't see him. TEL admin.
Prabhuji, can you please raise your hand, Kamlesh Prabhuji? No, I located her. Oh. He has raised his hand, Prabhuji. Yeah, I located, but somehow it. So, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna. Kamlesh Prabhuji, are you able to unmute? Yeah, Hare or- Krishna. Yes, Hare Prabhu. Krishna, Kamlesh Prabhuji. Okay. Hare Krishna. Sindhura Mataji also. Which is the Mataji? TEL admin, Prabhuji. Sindhura. All the devotees I can. You want me to make her co-host or something? No, we cannot make her co-host. TEL admin Yes. Kamlesh, Sheila admin Gayatri, admin. Yeah, Gayatri Mataji also. Sindhura Prabhuji, Sindhura. Sindhura. Mataji is reading Sindhu, SIN. DHURA. She has put a bracket for admin. SINDHURA. Yeah, there is. The admin is in brackets. Yes. You're ready, Mataji. प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। Hare Krishna, Kamlesh. Hare Krishna, 1 minute. Sindhura Mataji. Sindhura Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, 1 minute, Prabhuji. Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभुजी। 1 minute. Please hold on. So first, Prabhuji, I can just briefly explain. हरे कृष्णा प्रभुजी। Hari bol, please wait. अथ गीता। हरे कृष्णा प्रभुजी। Please wait. Wait చేయండి అమ్మా, wait చేయండి, కాసేపు wait చేయండి please. Hari bol. కొద్దిసేపు. Yeah. Okay. Hare Krishna. So Prabhuji, I'll just give you a brief explanation, and then after that, you can start the program. Where you can translate what I say it in Telugu. Yes, Prabhu. That will make it clear. Yes. So this our movement, ISKCON movement, was started by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ ఇస్కాన్ మూమెంట్ ని, అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ అనే ఈ మూమెంట్ ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సంస్థాపించారు. His guru had ordered him to spread the message of Gita all around the world, and he established 108 temples all around the world. ఇది తన గురు తలకు ఆజ్ఞ మేరకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మొత్తం అంతా ప్రపంచంలోని 108 మందిరాలను సంస్థాపించారు. And then this Bhagavad Gita is now studied in every part of the world. భగవద్గీత ప్రపంచం నలుమూలల్లోని కూడా ఇప్పుడు భగవద్గీత చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ISKCON has distributed more than 500 million Bhagavad Gita in every part of the world. 5 లక్షల భగవద్గీతల్ని మొత్తం అంతా 4 దిక్కుల భగవద్గీతల్ని పంపిణీ చేయబడ్డాది. అందరికీ కూడా పుస్తకాలని అమ్మబడింది అన్నమాట. 500 million. ఓకే, సారీ, 50 లక్షల పుస్తకాలని అమ్మబడినది. సారీ, 500 million మీన్స్ 500 లక్షలు అన్ని పుస్తకాలు
అమ్మబడి ఉన్నాయి భగవద్గీతవి. In every part of the world, in every language of the world, the book has been translated. ఇది మన ప్రపంచంలోని అన్ని దిక్కులలోని అన్ని భాషల్లోని కూడా భగవద్గీత ప్రింట్ అయ్యి అన్ని రకాలుగా అమ్మబడి ఉన్నది. Today ISKCON has in India itself around 250 temples. సో ఇప్పుడు మనకి 250 మందిరాలు కేవలం మన దేశంలోనే ఉన్నది. So this message of Bhagavad Gita as given by Krishna comes down in the Guru Parampara. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పిన ఈ భగవద్గీత అనేది గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఇప్పుడు మనకి వచ్చున్నది. Arjuna could understand Bhagavad Gita in just 45 minutes. అర్జునుడు ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని కేవలం 45 నిమిషాల్లో మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలిచారు. But we will be having this course for 18 days. మనం మాత్రం ఇది అర్థం చేసుకునేదానికి 18 రోజులు మనకి పడుతుంది. In 18 days we will study the verses of Bhagavad Gita, we will study the meaning and also able to apply the Bhagavad Gita to our life. మనం దీన్ని గాని ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోగలిస్తే మనం దీన్ని మన జీవితంలోని మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోగలము. But to study more deeper the Bhagavad Gita, we'll have after that the advanced Gita course. ఇది 18 రోజుల్లో 18 అధ్యాయాలు భగవద్గీత తర్వాత మనకి అడ్వాన్స్ కోర్స్ ఉంటుంది. And still advanced, we have 4 level of course lined up for you. ఈ రకంగా తరగతుల లెక్కలోని మనకి టోటల్ గా 4 లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 లెవెల్స్ లోని మనకి కూడా ఒక్కొక్క దీంట్లోని మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అధ్యయనం అనేది పెరుగుతుంది. ఆ రకంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు భగవద్గీత. 4 levels of the course will be free for you. అన్ని ప్రతి ఒక్క తరగతులు కూడా మీకోసమని ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు మీకు ఉచితంగా ఇవ్వబడుతున్నది. అది So this course will be conducted every day, 1 hour the class will be there. మీకు ప్రతిరోజు 1 గంట కోసం అనేసని ఈ క్లాస్ ఉంటుంది. After that there will be a question answer where all your questions will be answered. దీని తర్వాత మీకు ప్రశ్నోత్తరాలు అనేది ఉంటుంది. అది మీకు చెప్పిన దాంట్లో నుంచే ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మీరు దాన్ని పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. And there will be quizzes for you to answer for every chapter. దాన్ని బట్టి మీకు ప్రతి ఒక్క దీంట్లోని కూడా ఒక క్విజ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంలో కూడా You will also get notes. You will also get for every chapter. You will also get the videos of the classes. మీకు ప్రతి ఒక్క అధ్యాయంది గాను మీకు వీడియోలు ఇవ్వబడుతుంది. క్లాస్ తలకు నోట్స్ కూడా మీకు ఇవ్వబడుతుంది. మొత్తం అంతా మీకు ఇస్తాము. And only for the people who solve all the 18 quizzes, you will get certificate. కేవలం ఎవరైతే 18 అధ్యాయాలు కూడా శ్రద్ధగా మొత్తం విని దాని పరీక్షలు కూడా రాసిన ఎడల మీకు సర్టిఫికేట్ కూడా 18 రోజులు చేసిన వారికి మాత్రమే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడుతుంది. So don't get scared of the quiz. You will get 5 chances to do the quizzes. 5 times you can try. మీరు దీనికోసం అనేసని భయానికి దిగ్భ్రాంతికి గురి చెందవలసిన అవసరమే లేదు. మీకు 5 సార్లు మీకు ఈ అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది అన్నమాట. ప్రతి ఒక్క అధ్యాయానికి మీరు పరీక్ష రాసుకునేదానికి. So please, Bhagavad Gita as considered to be the essence of all the Vedic literatures. అన్ని వేదాలకి అది సారాంశము మనకి భగవద్గీత. It is directly spoken by the Lord itself. ఎందుకంటే అది సాక్షాత్ దేవుడి తలకు ముఖ పద్మము ద్వారా చెప్పబడినట్టిది. It is spoken to Arjuna, but Arjuna is already a Mukta Purusha. Actually, Bhagavad Gita is meant for us. యాక్చువల్గా నిజం చెప్పాలి అని అంటే అర్జునుడు ముక్త పురుషుడు. అతనికి భగవద్గీత అవసరం లేదు. కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఈ భగవద్గీత అనేది మనలాంటి వాళ్ళ కోసమని. So we are very happy to see you have taken a decision to study this book. మాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా హర్షంగా ఉన్నది. మీరంతా కూడా ఈ సదవకాశాన్ని మీరు ఎంచుకున్న దానికోసమని. So but it depends on you now how seriously you take to this course, that much you will get benefit. మీరు ఎంత మేరాన్న మీరు దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంటారో, ఎంత మేరాన్ని ఇది తెలుసుకోవాలని ఆసక్తి పొందుతారో అంత మేరాన్న మీకు భగవంతుడు మీకు అవకాశాన్ని ఇస్తారు. So take notes of every class, participate in the discussion of the class, ask your any doubts that you have. So 18 days, please try to keep 1 hour at least away every day for attending these classes. సో మా అందరి తరఫు నుంచి మీకు సవినయంగా మనవి ఏంటి అని అంటే రోజుకు 1 గంట, కేవలం 1 గంట మీకోసం మీరు తీసుకొని
ఈ గొప్ప సదవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. Due to the corona, there are so many inauspicious things are happening. So many people are in health difficulty, financial difficulty. But there is one positive opportunity. We have some time which we can Sudopayoga. We can to make to good use by trying to understand Bhagavad Gita. ఈ కరోనా అనే మహమ్మారి వల్ల చాలా దురదృష్టం అనేది చాలా మందికి చుట్టుకున్నది. ప్రాణ రూపేణ కావచ్చు, లేకపోతే ఆర్థిక రూపేణ కావచ్చు, అన్ని రకాలుగా చాలా ఇబ్బందులను తెచ్చిపెట్టింది. కాకపోతే ఇది మనకి భగవద్గీత అనే రూపంలోనే ఒక వరం కూడా ఇచ్చింది. కాబట్టి ఈ వరాన్ని దయచేసి ఉపయోగించుకోండి. అన్ని రకాల ఇబ్బందుల నుంచి మనం బయటపడే దానికోసం ఇది ఒక గొప్ప సదవకాశం. So take this opportunity to every day, taking opportunity, and also the nature of devotees is to take shelter of Krishna when they are in difficulty. So you're all wonderful devotees who have come to Krishna's shelter in this difficult times. మనకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం అనేది మన సనాతన ధర్మంలోని చెప్పబడినది. కాబట్టి మనమంతా కూడా ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఎప్పుడైతే భగవద్గీతని మీరు చదువుకోవాలి, నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి చూపించారో, మీరు కూడా తెలియకుండానే మీరు కూడా భక్తులు అయిపోయారు. కాబట్టి సదవకాశాన్ని మీరందరూ కూడా వినియోగించుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన. So Prabhuji, I'll stop now, and now we need to have one Gita Mahatmya. ఇప్పుడు గీతా మహాత్మ్యం గురించి శ్రీ ఆది శంకరాచార్యులు వారు రచించారు. అది మనం ఇప్పుడు కొద్దిసేపట్లో విందాము. Yes, Prabhuji. హరే కృష్ణ. అథ గీతా మహాత్మ్యాం గీతాశాస్త్రమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ ప్రయతః పుమాన్ విష్ణో పదమవాప్నోతి భయశోక వివర్జితః. నియంత్రిత మనస్సుతో భక్తితో పఠించేవాడు అన్ని ధర్మాలకు మేలు చేసే Prabhuji, they can continue. Yes, Prabhuji. సింధూర మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సింధూర మాతాజీ చదవండి. సంతేహి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. భగవద్గీతను చాలా హృదయపూర్వకంగా మరియు గంభీరంతో చదివితే భగవంతుడు దయ వలన గత దుశ్చర్యలు ప్రతిచర్యలు పనిచేయవు. మల నిర్మోచనం పుంసాం జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంభసి స్నానం సంసార మలనాశనం. వీటిలో స్నానం చేయడం ద్వారా ప్రతిరోజు తనను తాను శుభ్రపరుచుకోవచ్చు. కానీ భగవద్గీత యొక్క పవిత్రమైన గంగ నీటితో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే భౌతిక జీవితం యొక్క ధూళి పూర్తిగా పోతుంది. గీతాసు గీత కర్తవ్య కిం అన్యః శాస్త్ర సంగ్రహైః యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మాత్ వినిశ్రుత. భగవద్గీత భగవంతుని ముఖ పద్మం ద్వారా వెలువడి ఉండడం వలన మరి యొక్క వేద సాహిత్యాన్ని చదవవలసిన అవసరము లేదు. భగవద్గీత శ్రద్ధగా మరియు క్రమం తప్పకుండా విని మరియు మనం చదువుకోవాలి. ప్రస్తుత యుగంలో ప్రజలు ప్రాపంచిక కార్యకలాపాల్లో మునిగి ఉండడం వలన అన్ని వేద సాహిత్యములను చదవడం సాధ్యం కాదు. కానీ ఇది అవసరం లేదు. భగవద్గీత అనే ఒక్క పుస్తకము సరిపోతుంది. ఎందుకంటే అది అన్ని వేద సాహిత్యకారులు సారాంశము మరియు ముఖ్యముగా ఇది భగవంతుని యొక్క గీత, అంటే భగవంతును పాడిన గీత. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణుర్వక్త వినిశ్రుతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మన విద్యతే. విష్ణు యొక్క పవిత్ర నామం ఆయన నోటి నుంచి వెల్లడింపబడినది భగవద్గీత. దాన్ని మనం భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పునర్జననం చేసుకోవాలి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే భక్తితో మనం భగవద్గీతను పఠించడం ద్వారా జనన మరణ చక్రం మనకి ముగిస్తుంది. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః పార్థో వత్సా సుధీర్భోక్త
दुग्धं गीतामृतं ఉపనిషత్తులన్నీ ఆవు వంటివి. ఉపనిషత్తులన్నీ ఆవు వంటివి. ఆవు పాలు పితికేవాడు ఆ నందనందన కుమారుడైన శ్రీకృష్ణుడు. అర్జునుడు దూడ. గీత యొక్క అందమైన అమృతం పాలు. మరియు చిక్కటి ఆసక్తి మేధస్సు కలిగి ఉన్న అదృష్టమైన భక్తులే ఆ పాలుని తాగి వాళ్ళని ఆనందించగలరు. ఏకం శాస్త్ర దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. ఒకే ఒక పవిత్ర గ్రంథం అవసరం. అదే శ్రీకృష్ణుడు పాడిన దైవ గీత. అదే మన ఈ భగవద్గీత. ఒకే ఒక మంత్రం, ఆయన పవిత్ర మంత్రం. మరియు ఆ పరమ మంత్రాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడికి ఒకే ఒక భక్తి విధమైన సేవ మనం చేసుకోగలుగుతాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. Hare Krishna. Kamlesh Prabhuji, now we have Arti. I will request Shobha Mataji to sing Geeta Jaya Jaya. So very nice. She sang for, she's coming. She sang in there. So then, your team is ready, Telugu? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yeah. Yes, Mataji has come. Hare Krishna, Shobha Mataji, you can sing. Shobha Mataji. Yes, Shobha Mataji, now you. Hare Krishna. Yes. You want me to share the screen, Prabhuji? Yeah, you want to share something? You can share your screen. Yes, please. Timings, we will just take questions after the Aarti. Rajeshwari Mataji, timings the same practically for all the classes. Do not worry, be in one of the WhatsApp groups. You will get the link. If you're not, please re-register. Yes, Mataji, you can start. Yes, Prabhuji. No, I cannot share this. Yeah, I can share. Yeah. Okay, Geeta, no, Mataji. I wanted you to sing the Geeta thing. There's Jaya Bhagavad Gita. Okay. Aarti is going on now. So Yes. Okay. let the Aarti be there. You just Yes. yes, Mataji, you can start. जयो भगवद गीता देवा, जयो भगवद गीता, जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा, जयो भगवद गीता देवा, जयो भगवद गीता, जयो भगवद गीता देवा, जयो भगवद गीता, जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा, जयो भगवद गीता देवा, जयो भगवद गीता, जयो भगवद गीता देवा, जयो भगवद गीता, जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा, जयो भगवद गीता देवा, जयो भगवद गीता, जयो भगवद गीता
देवा जयो भगवद्गीता जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा जयो भगवद्गीता देवा जयो भगवद्गीता. Yes, Prabhuji, you can continue. Hare Krishna. Mataji, continue. Let me. Aarti just started. One more time. जयो भगवद्गीता देवा जयो भगवद्गीता जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा जयो भगवद्गीता देवा जयो भगवद्गीता जयो भगवद्गीता देवा जयो भगवद्गीता जयो जयो साक्षात् कृष्ण स्वरूपा जयो भगवद्गीता देवा जयो भगवद्गीता. Thank you, Mataji. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Sunyavani Jai Shri Krishna Chaitanya
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Rama Sena Simhaya, Rama Sena Simhaya, Galana Lana Dahini, Galana Lana Dahini, Kanyata Hito Vakyaha, Kanyata Hito Vakyaha, Tilakanata Jai Jagadish Hare. Tavakara Rama Rama Re Nara Adbhuta Linga Nalipari Anya Satiku Tanuvrinda Kesavaluta Narahari Rupa Jai Jagadish Hare. भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय. Yes, Kamlesh Prabhu, we can have Sankalpa now. Yes, Prabhu. Sheila Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhuji. Explain them what we are doing, what is Sankalpa. ఓకే, అందరికి భక్తులకి అందరికి సంకల్పం ఈరోజు దేనికోసం అని అంటే
ఈ భగవద్గీత అనేది చాలా చాలా గొప్ప అయిన గ్రంథము. ఇది వేదాల తలకు సారాంశము. అండ్ అది కాకుండా ఇది అన్ని ఉపనిషత్తుల తలకు సారాంశం. ఇది అందుకోసం దీన్ని గీతోపనిషద్ అంటారు. ఈ రోజు మీరు దానికి సంకల్పం తీసుకుంటున్నారు. సాక్షాత్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందుల వారి విగ్రహాల ముందు, ఇంకా మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ముందు, మరియు సాక్షాత్ భగవద్గీత ముందు మనం ప్రతిరోజు కేవలం 18 రోజుల కోసం అనేసి మనం తీసుకోబోతున్నాం ఇది. కాబట్టి మీ పేరు మీద ఇక్కడ మేము సంకల్పం చేస్తున్నాము. దయచేసి మీరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో మీరు సంకల్పాన్ని మాతాజీ వెనకాతలు మీరు చెప్పవలసినదిగా ప్రార్థన. Yes. Prabhuji, tell them what they are doing. They should repeat now. సో ఇప్పుడు మాతాజీ సంకల్పం చెప్తారు తెలుగులోని. భక్తులందరికీ కూడా చాలా చాలా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే, మీరందరూ కూడా మాతాజీ చెప్పిన తర్వాత మీరు కూడా అక్కడి నుంచి ఎక్కడున్నారో అక్కడే దయచేసి మాతాజీ వెనకాతల మీరు ఈ సంకల్పం చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థన. శీలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, అందరికీ హరే కృష్ణ. నేను భగవద్గీత తరగతులు మొత్తం 18 రోజులు తప్పకుండా హాజరు అవుతాను. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆశీర్వాదంతో ఈ సంకల్పమును తీసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయనంటే వారు అడగవచ్చు. అందరిని ఒకసారి హ్యాండ్స్ లోవర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటే మీరు రైజ్ చేయొచ్చు హ్యాండ్స్. Prabhuji, can we take the questions now, Prabhuji? Yes, Prabhuji, you have 15 minutes, 11 minutes, you can take questions. Yes. Okay. Premalata garu, unmute చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ, అంటే ఇంతకుముందు నేను 2 క్లాసెస్ పిల్లలకు చేయించా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను పెద్దల దాంట్లో జాయిన్ అయినాను. ఓకే మాతాజీ. సో పిల్లల లాగానే ఉంటుందా, ఇంకా కొంచెం డీప్ గా ఉంటుందా ప్రభుజీ? అంటే పిల్లలకి చెప్పే విధానం వేరే ఉంటుంది, కానీ భగవద్గీత అదే ఉన్నదండి. భగవద్గీత ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఒకటే మనకి ఇప్పటిదాకా. మాతాజీ సేమ్ ఉంటది, అంటే కొంచెం డీప్ గా ఉంటుందా అనేసి నేను అడిగింది. డీప్ గానే ఉంటుంది మాతాజీ, డీప్ గానే ఉంటుంది. మీరు అర్థం చేసుకునే విధంగానే ఉంటుంది. ఓకే ప్రభుజీ. అంతే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లావణ్య గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు గారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే నేను ముందు స్టార్టింగ్ లో టైం స్లాట్ 3 to 4 పెట్టాను, కానీ నాకు వేరే ఆన్లైన్ క్లాస్ నాకు ఇవాళ 3 to 4 ఇచ్చారు. నాకు 2 క్లాష్ అవుతున్నాయి. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఏమైనా 7 o'clock స్లాట్ ఇవ్వగలరా నాకు? తెల్లారా లేక సాయంత్రం మాతాజీ? సాయంత్రం కూడా ఉన్నది. మీకు అన్ని గ్రూప్స్ లోని మీకు లింక్స్ కూడా పెడతాము. మీరు దాన్ని బట్టి మీకు ఏ గ్రూప్ లో కావాలనంటే ఆ గ్రూప్ లో మీరు చేరొచ్చు. 3 స్లాట్ లోని కూడా అద్భుతంగా చెప్పించేవాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దాని తర్వాతనే వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు మాతాజీ. కాబట్టి మీరు ఏ స్లాట్ కావాలనుకుంటే ఆ స్లాట్ లో మీరు జాయిన్ కావచ్చు మాతాజీ. అంటే నాకు 7 o'clock లింక్ పంపిస్తారా మీరు? గ్రూప్ లో మీకు ప్రభుజీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతారులేండి. గ్రూప్ లోని లేకపోయిందా మీరు ఆ అడ్మిన్ కి మీరు మెసేజ్ పెట్టారంటే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అడ్మిన్ కి మీకు పంపిస్తారు మాతాజీ. పెట్టేశాను ప్రభుజీ, ఆల్రెడీ పెట్టాను, మరి రెస్పాన్స్ అయితే రాలేదు. ఇస్తారు మాతాజీ. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఉమా మహేశ్వరి గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఉమా మహేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ సార్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. I want to know when the Tamil session, sir. I don't know Telugu.
So Okay, I think next is Tamil session, Mataji. Follow, I mean, after, just let me check, Mataji. okay. After, I think, Telugu, the Tamil is followed, Mataji. Oh, okay, Ji. I have a special, I mean, like, I have a request. I'm COVID positive and admitted in hospital, Ji. So I want all your prayers. Me and my husband got admitted. So all your prayers we need to get cured soon. Please Mataji, pray for don't us worry. also, Ji. Don't worry, Mataji. You have come to the right place. Krishna will, I mean, see, we are also seeking the blessings and protection of Krishna only. Everybody seeks protection only from Krishna because he is the only one who can protect everyone. Yes, yes. So Sir. you have taken the right shelter, Mataji. So don't worry. You are under the protection, you and your husband both are under the protection of the Supreme Lord. So don't worry, Mataji. Hari Hari Bol, Okay. Mataji. Please keep chanting, Mataji. Chanting, ఈవెన్ తెలుగు భక్తులకు కూడా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు కరోనా, ఇప్పుడు ప్రభుజీ ఇంతకు ముందే హిస్ గ్రేస్ నామినిస్టా ప్రభు అతను చెప్పారు. ఇన్ఫాక్ట్ యాజ్ జస్ట్ టోల్డ్ బై ది టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ కరోనా ఈస్ క్రియేటింగ్ హెవక్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ right from now onwards, kindly chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because this is the only Mahamantra. Because this was told by Brahma to Narada that he has searched all the Vedas. He could not find a better Mahamantra than this one. So I request you, Mataji, kindly start chanting this Mahamantra right from now onwards, Mataji. Sure, Minimum sure, 108 sir. times, Mataji. Okay, Hare Krishna. Oh, sure, sir. Hare Krishna. భక్తులందరికీ కూడా ఒక వినతి ఏంటి అని అంటే, దయచేసి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అంటారు దీన్ని దయచేసి అందరూ కూడా జపించండి. ఇది ఒకవేళ మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలిస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, చిన్న మంత్రమే ఇది. దేన్ని మామూలు మంత్రం కూడా కాదు, ఇది మహామంత్రం అంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది దయచేసి అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఈ రోజు నుంచే జపం చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. కనీసం 108 సార్లు. 108 సార్లు అంటే అది ఒక మాల. అది సో ఆ రకంగా జపం చేసిన ఎడల మీకు అంతా శుభమే జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్స్ కావాలంటే నెక్స్ట్ మనం గ్రూప్ లోని ఇండివిజువల్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. రేపటి నుంచి మీకు క్లాసు ఎలాగో ఉంటాయి. రోజుకి ఇప్పుడు అంత టైం లేదు కాబట్టి మీ అందరికి కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లోని మనకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే అది మనం క్లాస్ లో అడగచ్చు. సో మీ నిర్ణీత సమయాల్లోని రోజుకు 1 గంట దానికోసం వ్యతిసించండి. భగవద్గీతని అన్ని వేదాల తలకు సారము. అందుకోసమే మహాభారతాన్ని పంచమ వేదం అంటారు. మహాభారతం తలకు సారాంశమే భగవద్గీత. అండ్ భగవద్గీత ఒకవేళ అంత దీని ఉపనిషత్తుల్ని ఒకవేళ మాలలాగా చేస్తే ఆ మాలలోని వజ్రమే మనకి భగవద్గీత. అందుకోసమే గీతోపనిషద్ అంటారు. ఎవరైతే భగవద్గీత చదువుంటారో వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఉపనిషత్ కానీ లేకపోయిందా వేరే ఇతర ఏ పుస్తకం కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. అంత గొప్పమైన గ్రంథము మనకి భగవద్గీత. ఇది కేవలం ఫ్రీగా మీకు ఇస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా అందరికీ ప్రార్థన. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో దేవికా మాతాజీ, we can we people log out, మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. మీరు ఆ డివోటీకి మీరు గైడ్ చేసిన దానికి. సో ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు అన్మ్యూట్ దట్ టైం యాక్చువల్లీ. సో థ్యాంక్ యూ ప్రభు గారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ దేవికా మాతాజీ. తెలుగు భక్తులందరూ కూడా లాగౌట్ కావచ్చు. దయచేసి మీ నిర్ణీత సమయంలోని అందరూ కూడా లాగిన్ అవ్వవలసిందిగా ప్రార్థన. గంట సేపు మాత్రమే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Tanishwari Mataji. Hare Krishna Prabhu. Take over, Mataji. Yeah. Hare I will be Mataji. taking over now. Yes, I think Prabhuji will. Yes. I think we'll Hare have a yeah, Mataji. speech from Prabhuji actually.
I think. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Danvan pranams, Prabhuji. We have started the Tamil. Mataji, all of you have become host. I think, yeah. Yeah, Dharaneshwari is host, and then, okay, Devika Mataji has come. She's making. Mataji, now this. Hare Krishna. Whom I need to do, Mataji? I made you. Yeah, I think Radhika may join now. Okay. So Please Mataji, raise your hand. Dharaneshwari Prabhu, Mataji, you translate what Yes. I speak to Tamil. I'll speak brief because you have only half an hour. है ना? Sure, Prabhuji. Hare Krishna, all the people, you're all welcome to participate in this Gita course. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் உங்களை எல்லாரையுமே இந்த பகவத்கீதை இந்த 18 நாள் கோர்ஸுக்கு உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். And this course will be conducted in 18 days. Every day you will have 1 hour class. And this course, இந்த கோர்ஸ் வந்து 18 நாட்கள் வந்து நடைபெறும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி நேரம், அதாவது சாயங்காலம் 7 மணிலிருந்து 8 மணி வரைக்கும் நடைபெறும் ஆக்சுவலி. This movement was started by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada in 1965. இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரபுபாதா அவங்க வந்து ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவங்களால வந்து 1965 வந்து இந்த இயக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் பண்ணது. Prabhupada was a great devotee of Lord Krishna. பிரபுபாதா வந்து கிருஷ்ணருடைய பக்தர் ஆக்சுவலி, பெரிய பக்தர் ஆக்சுவலி. And he has inspired a lot of people to surrender to Krishna. அவர் வந்து நிறைய பேரை வந்து இந்த மார்க்கத்துல வந்து அதாவது அவருடைய கருணையினாலும் அவருடைய போதனைகளாலும் நிறைய பேர் இந்த இயக்கத்துல வந்து ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. So this movement has thousands of centers all around the world. இந்த இயக்கம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான இடங்கள்ல வந்து இந்த இயக்கம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு குளோபலி எல்லா இடத்துலயுமே. But if you want to understand what is the main message of this movement, you please study and understand the Bhagavad Gita.
ஸோ உங்களுக்கு இந்த இயக்கத்தை பற்றி என்ன என்ன தெரிய வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையை வந்து நீங்க படிச்சு அதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க This movement is based on the teachings of Bhagavad Gita entirely. ஸோ இந்த இயக்கம் வந்து பகவத்கீதையினுடைய சம்பாஷணைகளும் அதனுடைய போதனைகள் மேல மட்டுமே இந்த இயக்கம் சார்ந்துள்ளது ஆக்சுவலி. So this giving you the overview, actually you are entering a 4-level course. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறது, அதாவது முன்னுரை இது. ஸோ இது வந்து 4 லெவல்ஸ், அதாவது 4 லெவல்ஸ்ல வந்து எடுத்துட்டு போக level 1, level 2, level 3 and level 4. It is all left to you how much you want to study. எஸ், நீங்க இது உங்களுக்கே இது கொடுத்துருக்குறோம் நாங்க. ஸோ எந்த லெவலுக்கு நீங்க போக முடியும்ன்றது உங்களுடைய கைகள்ல தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. At every level you get a certificate. எஸ், ஒவ்வொரு லெவல்லையும் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் உங்களுக்கு. And you increase the level of your sadhana and service. ஸோ உங்களுடைய சாதனையும் சரி, அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய இந்த பக்தியினுடைய இது வந்து சாதனையை வந்து நம்ம மேலும் எடுத்துட்டு போறது உங்க கையில தான் இருக்கிறது ஆக்சுவலி. So Mataji, now we can go to the next part. Yes. Next part is Gita Mahatmya. So who is doing Gita Mahatmya? Gita Mahatmya. One second, Prabhu. I don't have the content to share and tell Prabhuji actually. Devika Mataji, will you be able to share actually? Mataji, I don't find Radhika Mataji. Radhika Gattu is the one admin. Yes. Share. No, sorry, I will make her co-host. Now she logged in. Yes. Yeah, one more Prashant, someone is there. Is it your admin? No, Mataji. Okay. Yeah, Radhika Mataji, you are co-host now. You can share. One second. I think first chapter, I think Radhikama, first chapter you'll have that Gita Mahatmyam slokam actually. One second. She's in mute. Yeah. One second, Prabhu. I'm only opening. Gita Mahatmyam. Yes, I am sharing my screen. So Gita Mahatmyam அப்படிங்கிறது கீதா அவனுடைய மகாத்மியத்தை பத்தி சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. அதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையினுடைய உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன். ஸோ இந்த 18 நாட்கள் நாம வந்து இந்த ஜர்னியில போகும்போது, இந்த பிரயாணத்துல வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய போதனைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வாழ்வின் எந்தவித துயரங்களிலிருந்தும் நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது. ஸோ நாம இந்த துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் நாம வந்து விடுபட முடியும். அதை நாம வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னாக்கா. ஸோ இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு, ஸோ இந்த உலக வாழ்க்கை, நாம இங்க வாழக்கூடிய இந்த உலக வாழ்க்கை வந்து அதாவது டெம்பரவரி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து டெம்பரவரி வேர்ல்டு. ஸோ அதுலேருந்து இந்த பயத்திலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். ஸோ யார் ஒருவர் இந்த பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை வந்து முறையாக பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த மோட்சம் என்ற அந்த இது கிடைக்கிறது. சோ பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இந்த உத்தரவாதம் இந்த பகவத்கீதை மகாத்மியத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்றோம். சர்வோ பானிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வஸ்த சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். ஆக்சுவலி ஸோ எல்லா உபதேசங்களின் சாரமான கீதோபனிஷம், நீங்க
அதாவது உபதேசங்கள் என்பது நிறைய இருக்கு, உபனிஷத்துக்கள் நிறைய இருக்கு, அப்புறம் நம்ம புராணங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஆனா இந்த பகவத்கீதையை மட்டும் நம்ம வந்து படிச்சோம்னா எல்லா உபனிஷத்துகளினுடைய சாராம்சமும் இதுலயே நமக்கு அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் இது. சோ எல்லா உபதேசங்களின் சாரமான கீதோபனிஷத்தை கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பகவத்கீதையை பசுவை போன்றது. சோ பகவத்கீதையை எதுக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள் என்றால் பசுவுக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். சோ இடையர்குல சிறுவனான, அதாவது நம்மள ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. சோ பால் கறப்பவர் யார் என்றால் அந்த ஞானத்தை வந்து வழங்குபவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த கன்றாக இருக்க போகிறவர்கள் நாம் எல்லாருமே தான். சோ அங்க வந்து போர்க்களத்துல வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறாரு, அந்த இதுவை வந்து நாம இப்ப கேட்க போறோம் இந்த 18 நான்கள். சோ அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன், அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். நாம் எல்லாம் அந்த அமிர்தமான அந்த பாலை அருந்த போகின்றோம் வருகின்ற 18 நான்கள். ஆக்சுவலி எல்லோரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, I have done that Gita Mahatmya. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, Hare Krishna. I think next is slow. Arati to Bhagavad Gita. Now Arati will be there. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Try to get show, Mataji. She sings very nicely. Jai Jag Bhagavad Gita. Okay. Shobha. You can call her. Okay. Okay. By the time we will start the Aarti. Okay. Yes, so that is Aarti, and then Narsimha Aarti, and then Sankalpa. And then Shobha Malli or Shobha Maya Mataji, Prabhu? Shobha Maya. You call her, not here. Okay. Yeah. Okay. Hare Krishna. Mataji, I'll start the short kirtan then, and then we have the Aarti, and then you can take question answers, Sankalpa, and then question answers. Sure, Prabhuji. Namo Vishnupadaya Krishna Prishnayam Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavandi Pashatam Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Mataji, it looks like it will take some 10 minutes for Aarti. Can you take up the questions now so we can do after that? Yes, Prabhuji. Yes, எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கையை உயர்த்துங்க, ஒருத்தராக நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ உங்களுக்கான பதில்கள் கொடுக்கப்படும். ரம்யா தேவி மாதாஜி, ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ரம்யா தேவி மாதாஜி. I've given you. Hello, ma'am. ஹலோ, சொல்லுங்க மாதாஜி. மேம் இப்போ ஆக்சுவலா இந்த கோர்சஸ்ல வந்துட்டு நீங்க எல்லா ஸ்லோகன்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க கொடுப்பீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து. எல்லா சாப்டர்ஸ்லையுமே மேக்ஸிமம் கவரேஜ் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து 1 hour. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் level 2 level 3 கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது யூ வில் ஹாவ் ஈவன் மோர் அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அதனால் இது level 1ன்றதுனால வி வில் கவரிங் இந்த பேசிக் என்ன வேணுமோ ஃபுல் சாராம்சம் நம்ம கண்டிப்பா கவர் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ நீங்க தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்கல்ல, சோ நீங்க தான அடுத்தடுத்து வரதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க தான ஃபுல்லா? ஆமா, நான் தான் எடுப்பேன் ஆக்சுவலி. இல்ல, நாங்க வந்து ஏதாவது நோட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வர்க்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா எனக்கு? உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல நோட்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு இந்த டீச்சபிள்ல போனீங்கன்னாக்கா நாங்கள் என்ன பிபிடி வச்சு ஷேர் பண்ணி நாங்கள் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த பிபிடி அதில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். அதுலேருந்து நீங்கள் காப்பி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் என்ற இந்த புக் உண்மை உருவில் அந்த புக்கை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சு ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும். நீங்கள் ஓகே மேம், ஓகே, புக் இருக்கு, நாங்க அதை வச்சுட்டு இப்ப கிளாஸ் நடத்தும் போது நீங்க அதை இதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் தானே? கிளாஸ் வைக்கும் போது நீங்க அந்த பிபிடி ஷேர் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அதை கவனிங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த நீங்க டீச்சபிள் குவிஸ் எடுத்துக்கும் போது நீங்க அந்த பிபிடி டவுன்லோட் பண்ணி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க கம்பேர் பண்ணி வச்சு படிக்கலாம். ஓகே மேம், ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பு சண்முக பிரியா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, unmuting there is no time. Just take. ஓகே மேடம், நான் அன்பு பேசுறேன். சொல்லுங்க பிரபு. என்னுடைய கிட்ஸ்க்கு நான் 2 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே. மார்னிங் செஷன் 6 to 7 பேட்ச். ஓகே, ஏஜ் அவங்க கிட்ஸ் அந்த பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணனும் பிரபு. இல்ல, நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு ஐ டிடன்ட் ரிசீவ் எனி லிங்க் எதுவும் கிடைக்கல. எனக்கு 2 மொபைலுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தேன். Link will not send till now. Please let them wait patiently. After only this Geeta Puja we are sending. Sure. உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லிங்க் அனுப்புவாங்க. நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க பிரபு. ரைட். எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா நான் ஈவினிங் கோர்ஸ் 7 to 8 தமிழ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணதுனால எனக்கு லிங்க் கிடைச்சிடுச்சு. அதனால இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மீன்வைல் என்னோட கிட்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஷூர். அவங்க காலையில வேற மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ஸ் டீச்சர். சோ இன் அடல்ட் இங்க வந்து அடல்ட் ரிலேட்டட் மட்டும் கேளுங்க பிரபு. ஓகே ரைட். ஓகே. மாதாஜி, யா பிரபுஜி. Chat only. Yeah. Only chat. Okay. எல்லாருமே chat மட்டும் போடுங்க. உங்களுக்கு क्वेश्चंस எல்லாம் chat விண்டோல போடுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணிடுறேன். chat ஓபன் பண்ணிருக்கோங்க. நீங்க chatல டைப் பண்ணலாம் உங்க கேள்விகள். தெலுங்கு லாங்குவேஜ். ஓகே. తెలుగు వేణు మేడం, ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. తెలుగు కూడా ఉందండి. మీరు చాట్ లో ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేయండి. తెలుగులో కూడా మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మీరు దానిలో తీసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఓకే.
புக்ஸ் எப்படி மேம் டவுன்லோட் பண்றது? புக்ஸ் நீங்க வேதா பேஸ்ல இருந்து நீங்க வந்து ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கணும். நீங்க ஹார்ட் காப்பி நீங்க வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். How to change language? Books we can send by online, they can order. Yes. பெங்களூரோட லிங்க் நாங்க அனுப்பிச்சிருக்கோம். அதாவது நம்ம டீச்சபிள் நம்ம குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மேல வந்து செட்டிங்ஸ்ல அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க வந்து அங்கே அதுல வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அதுல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸோட ஜபமாலையோட உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. எல்லா டீடைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே நாளைக்கும் சொல்றோம். செட்டிங்ஸ்லயும் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Books are not compulsory, but it is useful. டெஸ்ட் வந்து குவிஸ், அதாவது MCQs மாதிரி இருக்கும். மல்டி சாய்ஸ் क्वेश्चंस தமிழ்ல இருக்கும். PDF சாஃப்ட் காப்பி நாளைக்கு அனுப்புறோம். டேட்டாபேஸ் டீடைல்ஸும் நாங்க அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் செட்டிங்ஸ். எஸ். Okay, Mataji, then we can now have. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Sure. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namade. Namaste Saraswati Devi Bhagavani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Ashata Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna. Mataji, now Sankalpa we have to take. Yes. Can you explain to them what is Sankalpa they are taking and how they should repeat after the person, everybody? Yes. Yes, Prabhuji. I will do it. ஸோ எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் எல்லாருமே இந்த 18 நாள் ஜர்னி வந்து பிரயாணம் செய்ய போகின்றோம் நாளையிலேருந்து. ஸோ அந்த 18 ஜர்னியை வந்து நாட்கள ஜர்னியை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சு ஸோ சர்டிஃபிகேட்டோட நாலெட்ஜோட நம்ம வெளியே போகிறோம், நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம முன்னேறுறோன்றது ஒரு சங்கல்பமாக எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு சங்கல்பம் பண்ணி அந்த 18 ஜர்னியும் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து க்ஷேமமாக வந்து முடிக்கணுன்றது எங்களுடைய பிரார்த்தனை வச்சு பகவானுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய சங்கல்பத்தை நீங்கள் செய்யணும். நான் சொல்லுவேன், அதை நீங்கள் அப்படியே வந்து திருப்பி சொல்லணும் ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாரும் திருப்பி சொல்ல முடியுங்களா? யாராவது அட்லீஸ்ட் ஃபியூ பீப்புள் ஆர் அன்மியூட்டட். ஸோ நீங்கள் சொல்லலாம். நான் இந்த 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்புகளை தவறாமல் அதாவது தவறாமல் கலந்து கொள்வேன் என்ற சங்கல்பத்தை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ் முன்னாடி செய்கின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தை நீங்க சொல்லணும். சொல்லிட்டு இந்த சங்கல்பத்தை முடிக்கணும். யாராவது ஒருத்தர் ரிப்பீட் பண்ணணும். ராதிகம்மா நீங்க சொல்லுறீங்களா? ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சோ ராதிகா சொல்லும்போது நீங்க நான் சொன்ன பிறகு ராதிகா அம்மா சொல்லுவாங்க. அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல சொல்லணும் எல்லாருமே. நான் இந்த 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்புகளை தவறாமல் கலந்து கொண்டு இறைவன் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவர் முன்னாடி இந்த சங்கல்பத்தை மேற்கொள்கின்றேன். அவர் முன்னால் இந்த சங்கல்பத்தை மேற்கொள்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Ma'am, Telugu వాళ్ళు కూడా, I mean there are some Telugu people also, ma'am, so they want in Telugu also. Okay, 1 minute. No, that's done, Mataji, already. It's already done? Okay, yes. Okay. Hare Krishna. Telugu is done. Sure. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. English is also done, I think. Everything is done. Next only Malayalam. Languages are done. Now next is Malayalam. Yes. Hare Krishna. எல்லாருமே நீங்க இனி லாக் ஆஃப் ஆகலாம்.
So Prabhuji, I think, can I inform them to take the log off and all? So the Yeah. next program. Now Malayalam program will start. Yeah, Malayalam will start. Yeah. Hare தமிழ் Krishna. தமிழ் பேட்ச் அவங்க நீங்க லாக் அவுட் பண்ணிடலாம். ஹரே Yes. கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கிளம்பலாம். நாளைக்கு தனேஸ்வரி மாதாஜி தான் டீச்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Yes, நாளைக்கு கொஞ்சம் early-ஆவே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 6:45 அப்படி. Yes, I will send it update in the WhatsApp group. Yes. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா, தேவிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Thank you Krishna. very much. Hare Thank you Prabhuji. Thank you Devika Mataji. Hare Krishna. Thank you Dhaneshwari ma'am. Thank you Radhika. Thank you. I have made Amini Mataji as a co-host. Aishwarya Mataji, are you there? I think she got disconnected. Can call. Aishwarya Mataji? Yeah. You can call her Mataji by the time. Yes, I do. Amini Mataji is there, Prabhu. And Dhanraj Prabhu is there. Yeah. I made them co-host. Hare Krishna. Amini Mataji, Dhanraj Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Yes. So Mataji, you can translate. I will just speak short, 5 minutes. Yes Prabhu. Yes Prabhu. So this is the ISKCON. They have coming to do Bhagavad Gita. All of them are coming to do Bhagavad Gita course with ISKCON movement. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നാളെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇസ്കോൺ മന്ദിരം, മംഗളൂരിലെ ഇസ്കോൺ മന്ദിരം. ഇവിടെ നിന്നാണ് നാളെ മുതൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഈ അമ്പലം മുഖേനയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. So the course is starting on the June 7th, that is tomorrow. നാളെ മുതൽ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിലും എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. So Prabhupada, on the order of his guru, established temples all around the world. Prabhupada, on the order of his guru, has made Krishna temples all around the world. പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞാനുസാരണം ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണ മന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. So today there are thousands of temples, and Bhagavad Gita is taught in each and every language in all parts of the world. ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും. എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഭഗവത്ഗീത ഇതേപോലെ ഓൺലൈനായിട്ടും അല്ലാതെയും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും. Today ISKCON has distributed about half a billion books in practically every part of the world. ഇപ്പോൾ ഇസ്കോൺ ആകപ്പാടെ ഒരു 1/2 മില്യൺ പുസ്തകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത വിറ്റഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയായിട്ട്. So you have also an opportunity. We're very happy you are joining this course. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇസ്കോണിന്റെ ഇതേ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. We will provide you soft copy of all the books, but still it will be convenient if you have the hard copy with you, which you can order. ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും അത് സൗകര്യമായിരിക്കും. Every day you will have a class for 1 hour, and then you will have question answers. എല്ലാ ദിവസവും 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അവർ ഉണ്ട്. So this is an opportunity for you to clarify all your doubts and daily understand the meaning of every verse of Bhagavad Gita. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരമാണ് ഭഗവത്ഗീത വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. So not only you can we have this, we have actually this course lined up to you in various levels. This is just the beginning level. അപ്പോൾ ഇത് ആരംഭം മാത്രമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ആരംഭം മാത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വിവിധ കോഴ്സുകൾ വേറെയുമുണ്ട്. All the courses will be totally free for you. There is no charges. എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഫ്രീ ആണ്, ഒന്നിനും ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. Even though Arjuna understood the whole Bhagavad Gita in 45 minutes, for us it takes many years to understand Bhagavad Gita. അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീത ഈ 18 അധ്യായങ്ങൾ ഒരു how many words പ്രഭു?
No, many years it takes to understand deeply. No, Arjuna understood? In 45 minutes. 45 minutes. 45 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെയധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. So Mataji, now we have Aarti for the Bhagavad Gita. Before that we have Gita Mahatmya. Gita Mahatmya. Dhanraj Prabhu is reciting Gita Mahatmya. Can help how many times? Before that is Aarti. No, first you can do Gita Mahatmya, Mataji. Yes, Dhanraj Prabhu is reciting. Aishwarya Mataji told Dhanraj Prabhu is reciting. Hare Krishna, Dhanraj Prabhu. Hare Krishna. Achala. Hare Krishna. Hare Krishna. ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത മാഹാത്മ്യം പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗീതാ മഹാത്മ്യമാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപ്പടേത് പ്രയതപുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യപ്പടേത് പ്രയതപുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദിവർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗീതാധ്യായനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. മലിനേ മോചനം പുംസ ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാമൃതസ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദസാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാരസർവസ്വമാണ്. മാത്രവുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു വക്ത്രാദിവിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തു പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതമത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി
കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് പൊതുവായ ഏക ധർമ്മം ഭഗവത്ഗീത, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ, സമസ്ത വിശ്വത്തിനും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനിയാനി, ഒരേ മന്ത്രം ഒരേ പ്രാർത്ഥന തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സേവനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. Hare Krishna Mataji. So now we will do a little aarti. ठीक है? ഇനി ആരതിയാണ്. എല്ലാവരും ആരതിക്ക് नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाणी Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare. Yes, Mataji. Mataji, you can take any questions now. Yes, Prabhu. Sankalpa after that only, Prabhu? Yes, first you can have Sankalpa. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നാളെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു മുൻപായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സങ്കല്പം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചൊല്ലിത്തരാം. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ആവർത്തിക്കുക. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18 ദിവസമുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും പേരിൽ എടുക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കാം. മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So Prabhu, they can unmute themselves, Prabhu. Yes, no Mataji, don't do unmuting thing. Just take the question from the chat box. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. No, that one. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. Chat box is open now, Mataji. They can type. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ആ 8 മണിക്ക് മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ, 7 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കുമാണ് ഉള്ളത്. ക്ലാസ്സസ് നാളെ മുതൽ 18 ദിവസം അടുപ്പിച്ചാണുള്ളത്. ദിവസം, 1 വീക്ക് അല്ല, 18 days. സിലബസ് അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു അധ്യായം വെച്ചിട്ട് 18 ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട്. തമിഴ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. Malayalam class time, can you just answer to them? Malayalam class. Malayalam class timings, yeah. Class timing. Tomorrow Malayalam class വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഉണ്ട്.
Yeah, there's a question, is all the language classes are at the same time or have a particular time per language? Yeah, it is all languages will have at the same time. Yes, it's 6 a.m., 3 p.m., 7 p.m. and 9 p.m. Mataji, something is in Malayalam. Can you read that? Thank you. Yeah, all are in Indian time, IST time, yes. There is a question Indian time, right? Because we are in attending from Behran. Yes, Mataji. Yeah, you will get all the class link as well as the timing in your group. You all are part of WhatsApp group, so you'll get it. Kannada class timing also, you are part of the group now. You will get to know. We'll be getting a separate link for each language. Yes, we'll get it in the WhatsApp group. Malayalam class duration in 1 day. So it is 1 hour class. After that, there is a Q&A session for another half an hour to 1 hour. Is it possible to attend Advanced Gita without getting certificate? Prabhuji, you would like to answer to this? See, in principle, we are expected to finish the 18-day class. And in principle, we are also expected to take Sankalpa to chant 1 round before we enter the advanced class. Okay. Not, certificate is not Divya Ramesh Mataji for attending. Certificate will be given after we solve all the quizzes. Anjana Mataji is asking. Oh, sorry, Prabhu, go ahead. The Jayashi says possible to change the timing. Please discuss with the admins. They will give you the new links. Okay, Anjana Gopinath Mataji is asking or scrolling up. One second. She's put one more question. Somebody says, I want an alert. Please discuss with the admin if they can help you. Depends on each group. Yeah, any of they send in advance all the classes. A link will be sent in the advance. Can I send PDF file in Telugu? They will do it after the class. Every day after the chapter class gets over, they'll send you the PDF. Don't worry. All classes will start from tomorrow, even Telugu, Tamil, all the languages. Going very fast. Do you start Malayalam class for kids below 15? This is Chaitra Vivek is asking, Prabhu. That I do not know. That Amini Mataji knows. Amini Mataji, you want to answer to that question? This batch you are not having, no? No, Prabhu. Prabhuji, Dandat Pranam. So from August, Vidya Mataji is getting ready. So I think by August, with your permission, we can start children's. Yes, ma'am. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മുതൽ കുട്ടികളുടെ 15 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആരംഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Mataji, you take over, no? All the questions. You and Yes, Mataji. Yes. Advanced class എപ്പോഴാണ്? ഇത് ലെവൽ 1 ആണ്. 4 ലെവൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ശിവറാം പ്രഭു. സോ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3, ലെവൽ 4. ലെവൽ 1 ആണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുള്ളത്. അത് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇത്. ജസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവലാണ് അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്. അത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ശനിയാഴ്ച. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. നാലാമത്തെ ലെവല് ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറയും. 4 ബുക്കുകൾ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, പിന്നെ ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, അങ്ങനെ 4 ലെവൽ. 4 ക്ലാസ്സും ഫ്രീ ആണ്, പൈസയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവേത് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാം. ദിവ്യ രമേശ് പ്രഭു, യെസ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ഹിന്ദി ഉണ്ട്, തമിഴ്, തെലുഗു. വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ക്ലാസ്സസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് ലൈവ് പോവും. അപ്പം റെക്കോർഡിങ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചബിൾസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ക്വിസ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡെമോ തരും എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചബിൾസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ക്വിസ് ഉണ്ടാകും. ആ ക്വിസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് മലയാളം ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും, തർജിമ ചെയ്യുന്നില്ല, മലയാളം ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ചിത്രമാതാജി ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ, പലയിടത്തും ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരു നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമ്മിണി മാതാജി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കണം, പറഞ്ഞോളൂ. 4 ലെവൽ ക്ലാസ്സസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. 4 ലെവൽ ഭഗവത്ഗീതയും സെക്കൻഡ് ലെവലും എല്ലാം ഒരേ മണിക്കൂറാണ്. ഭക്തി ശാസ്ത്രി കോഴ്സ് മാത്രം ഇപ്പോൾ 2 hours വീക്ക്ലി വൺസ് 2 hours എടുക്കുന്നു. ലക്ഷ്മി മാതാജി, കിഡ്സ് ക്ലാസ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട്, മലയാളം മാത്രം തുടങ്ങിയില്ല. വി ഹാവ് തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാത്തിലും കിഡ്സ് ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല ടൈമിങ്സിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലോകേഷ് പ്രഭു, 4th ലെവൽ ക്ലാസ്സസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അത് നമുക്ക് 4th ലെവലിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കാം. ഇപ്പം യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 1st ലെവൽ, മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് 4th ലെവലിലേക്ക് പോകാം. ഇല്ല, ക്വിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും, മലയാളം ക്ലാസ്സിന്റെ മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ടീച്ചബിൾസ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വിസ് എടുക്കാം, നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കാം. ലക്ഷ്മി മാതാജി, ഇത് മലയാളം ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ ലാംഗ്വേജും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Prabhuji, I think we can end. Questions are done. Hare Krishna. So thank you everybody. We see you tomorrow for the program. Shri Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki, Shri Radha Govind ki. Jai Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, പങ്കെടുത്തതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു രാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു അമ്മിണി മാതാജി. താങ്ക് യു ദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Anant Koti Vaishnavita ki jai. Devika Mataji, you have to close this. Hare Krishna Prabhuji, you are the host. Can you please end the meeting? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, thank you so much. Thank you, Devika Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. I think Prabhuji is the mute. Yes. I'll end the meeting. Yeah. Okay, Prabhu.